Prvi put nakon 2 decenije ove sezone nije poželeo dobrodošlicu novim kandidatima, što je izazvalo zabrinutost kod publike. Njegovo odsustvo otvorilo je prostor za razne glasine, iako ni jedna od njih još nije zvanično potvrđena. Brojni fanovi i gledaoci prate svaki tračak informacija o njegovom zdravlju, zabrinuti za njegovo stanje i nadajući se da će se Saša uskoro vratiti na male ekrane. Povodom Aleksandrovog zdravstvenog stanja oglašavaju se njegove brojne kolege, te je tako i Radiša Urošević, koji Popovića poznaje decenijama unazad, otkrio još informacija o nekadašnjem čelniku Granda. Nisam se čuo sa Sašom i ne znam o čemu se radi, znam iz priča samo, ali u svakom slučaju želim mu brz oporavak. Saša je uvijek bio borac u svim sferama, tako da ne sumnjam da će se izboriti. Ja mu želim brz oporavak i jedva čekam da ga gledam ponovo u Zvezdama Granda, rekao je Radiša Urošević. PR Grand produkcije Vesna Milanović obratila se medijima nakon što je javnost pokazala veliko interesovanje